Lapho kufunzelana ngemavesi nje lamabili angicale ngalele kucala 24 Hebrews 7 kodwa ubupristi baJesu abupheli ngoba yena uhlala khona kuze kube phakathe. Hey, bapristi sivile ngabo, sifunzile ngabo, bagcotshwa babekwa, bafe kubekwe labanye. Kepha lo baJesu, mntwana sekhaya, abupheli ngoba yena uhlala khona kuze kube phakathe. Jesu akafi mntwana sekhaya, wafa kwaba kanye, wavuka, uyaphila. So wonke umsebenzi webupristi kukuncusela, kukumelela, kukukhulumela, kukuthandazela. Solomane uyachubeka, uyakwenda noma ngawusiphi isimo, noma ngawubhekene nani. Cela kumemetela umpristi loyawuhlala khona kuze kube phakathe. Verse 29, ngakho-ke unawe mandla ekubasinzisa ngalokuphelele labo labasonzela ngaye kuNkulunkulu, njengoba yena aphilela kubancusela ngaso sonke isikhathi. Mntwana sekhaya, unawe mandla ekukwentela tintfo letinkhulu, unawe mandla ekukusinzisa ngalokuphelele. Ngicela wati mntwana sekhaya kuthi kuleso simo kunempristi longetulu kwebapristi, kunempristi lommelele tindzaba tetfu, lommelele kusincusela, kusibekela kahle, kusentela umusa, kusisinzisa ngalokuphelele nasitawuta ngaye kuNkulunkulu. Awu mntwana sekhaya, bangabekwa abapristi balekini batakufa, bangemiswa bantu kuthiwe awu lolu ngilolunye luhlobo lwemuntu, kuyiwa kuye kutholakale tintfo, utakufa angcwatshwe. Ngicela kumemetela nangilome kude kube phakathe, ngicela kumemetela nangilo wehlule lithuna, ngicela kumemetela mntwana sekhaya nangilone mandla ekukusinzisa ngalokuphelela ngumuntu Kristu Jesu woda kuye. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya, nanamhla ekuseni kwaphinze kwaba yintokodo kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasi isingwa sethu sekuphila nanamhla babe wethu uNkulunkulu asitekele sona encwadzini ya 1 Samuel chapter number 30. Ngicela nje kufunza nalivesi linye, verse number 19. Kude lokwase kulahlekile labancane nalabadzala, bafana nemantfombatana, imphango nako konke lokunye labe bakutfumbile, Davide wabuya nako konke. Ngicela ushintshele ligama la Davide ufake lakho, awu mfundisi Khumalo, konke lokwakutsetfwe sitha, wabuya nako konke. Sibuya nako konke mntwana sekhaya, noma ngabe kutsetfwe ngayiphi indlela, noma ngabe kwathathwa ngubani. Nothing was missing, small or great, son or daughter, no anything else that had been taken. David, lapho-ke sithi umfundisi Khumalo brought everything back. Umfundisi Khumalo recovered all. Mntwana sekhaya, he brought back everything that had been stolen. Sibuya nako konke. Akunandzaba kwathathwa singakatalwa, akunandzaba mntfwana sekhaya kwantshontshwa sitha sibancane, kutsetfwe sesikhona, sabonakala singenamandla nakuthathwa, but ngimemetela lamandla lamakhulu kakhulu lasavalelwe phakathi kwethu, sibuya nako konke. LiBhayibheli lithi Davide nakaphuma nalamadvodza kakhe akhanza ukuthi tintfo titsetfwe, konke kubonakala kutsetfwe, kuthiwa bakhala baze baphelelwa nangemandla ekukhala. Lamadvodza asacabanga kumgcoba ngematshe Davide, kuthiwa but David trusted the Lord his God
to make him strong. But David found strength in the Lord his God. Wathola amandla kuNkulunkulu wakhe. Emandla mntwana sekhaya siwathola kuNkulunkulu. Kuthiwa-ke basalanzelela babutile kuNkulunkulu ukuthi sibacoshe sitabakhanza yini. Kuthiwa endleleni kwaba nesigodzi la kwasala labanye khona. Kunetigodzi mntwana sekhaya la kutawushobela labanye bangabe basavumbuka. Kunetigodzi ekuphileni la utawuthi ugijima, nigijima evangelini, nilanza tintfo tenu, nifuna tintfo tenu, nigijima kulo mncintiswano labanye bashobele esigodzini bangasavumbuki. Lalela, chubeka mntwana sekhaya, silanza tintfo tethu. Hey, ngicela kumemetela namhle kuseni. Silanza abantu bethu laba thunjelwe khona. Silanza bomkethu nemadvodza ethu la kuvalelwe khona, la kuthethwe khona, kuthunjwe sitha khona. Silanza tinto, kuthiwa konke lokuhle, ngisho ligolide nelisiliva wabuya nako. Sibuya nako konke mntwana sekhaya. Ngisho emabhizinisi labe sashona phansi ayavumbuka. Ngiyamemetela namhla konke umnotho, injabulo lebese ilahlelekile kulelo khaya, tintfo lebese tintshontshwe sitha. We are bringing back everything. Sibuya nako konke, akunandzaba kuhambe isikhathi lesingakanani, sibuya kuphilile. LiBhayibheli lithi futhi thina sivuna lokuphindwe kalukhulu. Angimemetele mntwana sekhaya, tiyabuya tintfo tethu, sibuya nato. Namhle kuseni sukuma ngemandla, methembe, bamba lelivi. uNkulunkulu wethu lohamba nathi, lophakathi kwethu, usiphe amandla kubuya na. David wabuya, noma-ke wathola umusa kuNkulunkulu, waticinisa ngaNkulunkulu. David found strength in the Lord his God. Thole amandla kuNkulunkulu ekubuya nale tintfo. Ungasavumele ema-reports mntwana sekhaya lathi tintfo takho setendlula, kwendlulelwa sikhathi. kuNkulunkulu kude kwendlulelwa sikhathi. Siyamemetela, tiyabuya namhla uNkulunkulu. Angingati umntfwana wakho kwathathwani yakhe tehla taze toma kwaze kwaphela emandla ekukhala, but namuhla sibuya nako. Babe wethu longcwele, babe wethu lophilako, babe wethu lowethembekile, wena lomdzala kunetinsuku, hamba nathi Nkosi, gijima nathi, sifuna kwewela letihosha, sibuye netintfo tethu, sibuya nato Nkosi, buya nato Nkulunkulu, sijabulise, sentela umusa babe wethu longcwele, noma ngabe yini leyathathwa iyabuya namhle egameni likaJesu Kristu. Amen.